Kakinhun kinong terai MEECL hakas ngi balang kila zang ye kejing syat ngan baar sngi hadian makasarkar jilla kala penslam ban siu ye ketulap jong kisau hajar ngut kinong terai jong kete ketenan. Na kaliang kinong yalam kakinhun hapo kejing yalam jong ba PK Shulet bat ba arju dekar habakren bekilat pathai kubor kila itu balada kasarkar kam patiau ban siu no ye ketulap kim ban siu ban penjur syushu ye kejing ye ki. Ba duk tulap mentah kiwe ki department ni pediang sum bahai ki bat ngakot sum bahai ki bangin ya lum lang hawe ki setri bat ni pakat ki bagi jindam kam bangin hakle tingila sim ki resolution ki babon bat ngila ai ke memorandum syaka management group bat hakat kusngi ni ngila arai hadin ba ngi kem yo ya tulap jong Oktober apa ke sautrik ka bangin abu bat jong November apa ke sautrik bangin abu tinggal tu kusngi karali ngila arai ba haduk kasau tarik lagi miok tulap kata komod kasan tarik in undang daka pen down strike but ti hadin ki hapok ni kisingi lada ketulap kempelai te komod nakaliang jongi kamban ngiman se ngin pelong hakane ka arbo tarik ngin pelong do ya kane ki ong suspension of maintenance work ngin pelong ya maintenance work tiba kumta ter ngila ai la ru ya government berperkat ya kane bat ni kerpat ya government bakan long sensible ru kamla bat kiti nak ni ke bro nomor bandai kane ka MECL kane ka PSU katrai kane ka government umde try nabar mentahi kadang dengan government privatize no ya MECL privatize no ya MECL tengi persa ya kane nomor ba hak ni standard bidding document kaba circulate ka central government rekomendasi privatize ki discom borok ya state hang tu la na tho shai ba yakini ki private company kin ai zero balance sheet kin ai zero balance sheet yaki but hak cukup pot yakini ki jaka ki puta ki jongi kini ki asset ki jongi insyu ai no haka nominal rate ya katangi persya ngim tip menoban wan ku private company nabar dang ni nang tai wan sim yakini ka jaka ka puta ki jongi but hak cukup pot ba ngi persya ba unyo ya ka zero balance sheet tidak subsidize yakini kat kum ke Electricity Act section nrepuai nrepuar nrepulai hatu pila thok mo chopo ke MSCRC hakaba ka state government hi ka appoint yaki chairman yaki secretary ba kin include yakini ke subsidy apa kan ka tarif ke jongi kat ke badai ben subsidize yakini ki weaker section ki consumers ke jongi kiwe ki states kile kata ke Delhi kale kata ke UP kale kata kiwe states kile kita hanrai hak state ke jongi la pen burden be hangi ba fini i hakini ki arts nem menta lice nem ka ba kata ke tarif ke jongi ka sa kumju boong ba la bha ben privatize ka badai kamle kata ni pediang ni kata hanrai hatu ada privatize ki consumer juga state pila mo ban siu kador kaba shipo tengka hadoi tengka pila dei kata kador ayang ngiru kai nim kwa kata ayang ngi tang tengka pe ka service ke bengin ai barngan ong epi ba lek sabar hapo Delhi kadang gelut shedding barakhoi ki cities apa ini yang kajong ka state government mo di deputy chief minister Ivan Pau menai ong bang hap entry untuk professional kadai sir kai ka fi ong mapi kadai ki engineers ki accounts ki QA ki line staff nadong berhaj ki meter reader ki barit do ngitrei untuk professionals kejing ai jingmut ki jong ki officers tolong ka professional suggestions handrai kabas ngosi kalong ba decisions are being taken by the unprofessionals kita kidai board of directors kita mana betung kita mana betung tung ke government